a izlagača ima oko 40 iz 10 gradova BiH, to su Tešanj, Banja Luka, Vojno, normalno, Donji Vakuf, Travnik, Zenica, Ljubuški, Čapljina, Mostar. Zastupljeno je oko 480 golubova, 55 voka. Ovi ptičica nismo uspjeli ništa da dođe, ali zadovoljni smo sa odzivom svih uzgajivača koji su došli i koji učestvuju u ovoj izložbi. Kome god mi odemo na izložbu i oni nama uzvrati, to se jedno za drugo prati, jer normalno je, kome mi ne odemo da ni nama neće doći. Tako da svake godine više i više, naročito sad iz Republike Srpske nam dolazi dosta, to Dobojka, Banja Luka, ima puno uzgajivača koji dođu. A Podgorska Slavonina, imamo dvojicu mladih uzgajivača, ostalo je sve tanko. Više se izgleda djeca posvijetila internetu i nekim drugim stvarima nego uzgoju životinja. Tako da je vozim jako slab što se tiče mladih. Svakako, ja mogu samo pohvaliti i ovo udruženje koje svake godine, evo, priliči ove godine, znači povodom Dana državnosti, znači jednu izložbu. Vjerujemo ako Bog da mi nećemo odustati, mi smo rekli da u Bugojnu želimo da imamo i kantonalnu i da državno jedno takmičenje. I mislim da ćemo u narednom periodu kroz ove pripreme, kroz ovakav sadržaj i koliko imamo već izlagača ovdje, moći biti spremni za jednu veću izložbu.